U velikoj akciji Federalne uprave policije kodnog imena Barut na području Srednjobosanskog kantona lišene su slobode 4 osobe. Istragom je obuhvaćeno više osoba u vezi sa postupkom prodaje imovine Vitezitu u stečaju namijenjene za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, te krivičnih dijela za koja se sumnja da su počinjena nakon što je kupac VDG DO Zagreb ušao u posjed ove firme. Upućeni kažu dobar početak, ali ovo je samo vrh ledenog bijega. U policijskoj akciji uhapšeni su između ostalih stečajni upravnik Vitezita Behrija Husein-begović te Tomislav Zubak, odgovorna osoba u VDG DO Vitezu i sin moćnog hrvatskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka. Po meni jedan od manjih krivaca. Ovdje ima duplo veći i kriminalaca i lopova koji su možda čak nju i prijave. Ne znam od čega ona je obavila ročišta, radnici su trebali dobiti svoje. Da se radi o vrhu ledenog brijega stava su i oni koji godinama istražuju nezakonite radnje u Vitezitu. Sve je počelo kada je pogon za proizvodnju nitroglicerina i plastičnog eksploziva kao najperspektivniji dio Vitezita krajem 2022. godine prodat zagrebačkoj kompaniji VDG Promet, čiji je vlasnik Matijas Zubak, također sin Zvonka Zubaka. Nakon kupovine Zubak u Vitezu osniva firmu VDG DOO. Kompanija je ušla u posjed Vitezita, iako vlasništvo nikada nije zvanično upisano, jer je utvrđeno da se radi o državnoj imovini pod zabranom raspolaganja. Ono što bih ja naglasio posebno jeste ova akcija i sva ta istraga oko Vitezita u stečaju neophodna i zaslužuje zbog svega onog što se dešavalo i čemu je žurnal iscrpno pisao, ali ne smijemo zaboraviti da je kriminal u Vitezitu i devastacija Vitezita počela nekoliko godina prije početka stečajnog postupka, kada su iz pogona pokradene određene mašine, dokumentacija koja je prema saznanjima žurnala završila prvo u Srbiju, a određeni dijelovi pogona su čak došli i do Irana. Još je nepoznanica i na koji način je stečen novac koji je iskorišten za prodaju imovine Vitezita. Zato se uporedo sa istragom u Bosni i Hercegovini vodi međunarodna koju provodi Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji s češkim istražnim organima. Ovu priču s akcentom na upravo Zvonka Zubaka podrobno istraživao i hrvatski novinar Marin Vlahović. Ja sam istraživao gospodina Zvonka Zubaka, njegove neke poslovne aktivnosti u Češkoj, čak i prije ovoga izravnog invazije Ruske na Ukrajinu, koji su ukazivali na to da on u osnovi nije osoba kom se predstavlja u javnosti i da u stvari nije pošteni poduzetnik, da je nego nešto drugo. I slijedom toga sam i došao do informacija, znači kad su osnovali tvrtku s ciljem da tobože trguju sa Ukrajinom, ovo de facto da sudjeluju u jednom blago rečeno nečasnom poslu, znači jedne pronevjeri novca iz Ukrajinskog ministarstva obrane. Zbog čega se sumnja na pranje novca, kažu naši sagovornici. Istražuju na koji način je novac koji je dat VDG Prometu iz Zagreba kao predujam za isporuku određenog oružja Ukrajini, a koji nije realizovano, gdje je završio, a prema svemu sudeći dio tog novca koji je dala Ukrajina za nabavku naoružanja iskorišten je za uplatu i kupovine imovine Vitezita u onom najvećem dijelu. No, osim što je u ovaj slučaj upleteno više država, više je upletenih i moćnika iz Sjene, a koje zajedno okuplja poznati hrvatski advokat Anto Nobilo, kaže Vlahović. Nažalost, institucije su veoma slabo radile, ali evo, sad se pokrenula, a moram priznati da su i mediji bili dosta suzdržani. Zašto? Zato opet ponavljam, gospodin Nobilo kao izrazito moćan odvjetnik na ovim prostorima, kao odvjetnik koji se ne libi od toga da tuži novinare, očito je pritiskao po mom sudu medije. Ranije Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine na službenoj web stranici u rubrici traženih osoba u okviru istrage navelo Matijasa Zubaka kao osobu koja se skriva od istražnih institucija ove zemlje. Kako piše Radio Slobodna Evropa, 3 godine nakon prodaje nekadašnji gigant namjenske industrije iz Viteza zagrebačkoj firmi, vlast Federacije Bosne i Hercegovine priznaje da je kupac nezakonito preuzeo imovinu. U strahu zbog potpune devastacije Vitezita zatražene su hitne mjere nadležnih institucija, no iz vlade Federacije danas bez komentara. Iako je dug put do prvih optužnica, ovo je dobar početak, zaključuju naši sagovornici, napominjući da u Bosni i Hercegovini postoji još mnogo Vitezita koji su ostali u zapećku i koje nadležna tužilaštva nisu završili do kraja. Tatjana Drljić, N1.